ga sa le ka gola ka nna kana ke be ka tshwara 85 years ya ka ke lefa I think ke utlwe go te go na le monna o intshiteng setlhabelo a tswala feme ya gagwe a e tswalla gore a tlatla a sotlege mo sotlegong ya gagwe e re morago la ga le modimo re beile mo lefatsheng a re ntireleng ga le dirile ke tlo go le tsaya ga le itshwele la ntshwela puo ka lesetleng a tribal council ka rre Thabo Diphoko ke tsaba gore brass band ya go tobetsa ke rena ga nke e emisiwa ya ka ntsamaise molo ke bere emisa e na le disleya kwa ra Diphoko ba khatla ka dumedisa a utlwetse ba khatla ba buile tota o itse ne ke le ka go tsena ka pinele re file o tsene go pele tota pinele ne be tsa ka o semedi thata ene motho o nang sa pinele ya rampho ga o ka wela re ka se ha o ka se ka mare ka wela ke pina tota le yo pela le kwa tsomangane go tla tsomangane ba khatla ke go pa go bua pitšanyana pele se ka bua boemong ba council for now ke bue ka rreo pitšane fela ka re tota ba ga etso go simula ka 2008 ga simula re joina dikgang tse rona tse re mo ke le mo tseleng ntse tebetse kgang tsa ba khatlhene ya no nna re joinile go morago ka bo 2008 ano ga re simulantse modimo malo lwelwao re se tlhaloganya se tle ba shanya ke re ba ga ntse re tla ra gola ba gaetso re go no utlwa gore e mara fa nnete fa kae e be ra go teng ya no kana ba khatla ba tsa ba nnete ra ba itsa ke ba bantsi ba tsa ba nnete ba batla fela fa go jiwang teng ke itse mme mamaledi o bule dikgang tse dintle tse ne ke re go di bua le review tota tse ne ke re bua ka mokgatlhao ba gaetso re pheto na le mogolo mo rona mme ne re phela ene every now and then ke bua ka group ya rona bo state bo pesi ba ikitse bo Freddy Range that group ne re phela re pheto re ba rena gane ba gaetso re pheto tota tang ke re bua nnete fela ne re ga ralwa re lwantsha opposition physically so re pheto na gana o ga nne re ba gaetso ga o nga be se re bolane re le bantsi ba re se ofana ba bangwe re na le mabadi a mantsintsi re pheto ga nne le 2 weeks back ne re le ko mogwa sekwana go ne go bua ka kganya ya re ketile go re file kwa ha re bua ka kganya ba khatla ba tshakganya gore ke ba le go mining go swart le pene go thibilwe go etswang gore le rona ga go re etsano re pheto ra khona a re diphoso tse pedi ga se ke di diri tshiamo gope ga go etswe yalo kwala le kwala administrator le zelezi ke kgakollo ena e gakolla gore ba khatla se ke belalwa ka matsogo lo bolana ke re pheto e nngwe gape ke tare re pheto kupile re bantši last month exafos gore re bantši go fa o go tsamollo teng fa le go ra lo dirileng le lennyane le o ke tse khabo e re ga re tla next time e be re tla re nna fo re tla go bulegile go le sobeng ya le ke re re rantši se ke be wa tlogela mono gabo re pheto se re tlo wela go wena re rumile ke ene go wena khabo re tlo iketla gape go wena re tota se re se totlang ba gaetso nako e ntsi ne re phela re bua dikgang tse dirisang go pele re pheto na le noma o normal o tshwana le rona ba gaetso ke motho ga di ketla re iketla re nwa se re se nwang re ja se re se jang ke ra go le ne re phela yalo ba gaetso mo kganye ya dikhiro tsa bana ba gaetso tse re pheto tota o lwetse bana ba motsi o ba gaetso e seng ga nyana o ba lwetse o na mpitsa nna le phesi a re a ke lempiletseng bana ba utlwa gore bothata ba bana ba keng ga ba sa hiriwi ko mining
ra bitsa bana ra kopana le Repeto go khotleng ya tshomanga ra bua Repeto ra okay ke a lutla bana ka re ndi ke go mine Repeto tsamaile o ile a bua le bana ba mme a botsa re pila a ka le mpeng percentage a ta fumetse yo tlele percentage ya motse wa le sa tla fela gore le hirile bana ba ka the man could only account for 4% ya di kilo fela mo le setleng la mbutla ba getso Repeto stood up for this village maybe ba mo ga ba bone sepe ada ga ke village ke bua motse o tlhogo tswa kwa ra mo ga go riana go ya kwa Repeto a lola motse right now as we speak still fitile maybe 10% ya di kilo tseo ile Repeto a re ba getso as ka re motse o mo kae o monyane mo motseng wa le setla e go feta motse wa le setla ka di kilo a re ba le ka re go phusha re le kane ge ke Repeto ba getso ha ke tsoro go tle ke tshwenya mang banna ba etso da tona ne ke re ha go le sira se be ke motshwenya ya no ha ke tsoro go tle ke tshwenya mang nna ntse pisa di face ra itru mare mbi ke tsoro ha e bua fela ha ka se ka mpesa ya no ga se ke toriana ke tore ke na le molaetsa ke go fao o ke molaetsa go khotleng ya tshomangane council ba ga eso ratlhegetse tota ba ga eso reuna o lwetse modimo mmalo o lwetse togolo ya bakhatla la bona go a fela ba ga eso o e lwetse montateo ntate pelo a khosina a bua fana ke fela khosi go nna isatle o na re the day before Repeto a tsamaya ka la boraro Repeto o mo ile a mo leletsa ka 5:30 in the afternoon a mara re khabo go fedile ka di 7 tsa September go fedile ne go bua Repeto la khosi a lefa a re di 7 ne go fedile ba khatla batla go tla go pele ya no ke ra gore mafokwane a bua ke mokhatla bana re Repeto wa mo file tota ba ga e tsonna ile mo 2 days before Repeto a tsamaya ke ile ka tshwenyega ne ke le for pesi a re monoitsi ke tsane ba ga itse Repeto na le fa festival ha ke tsare ka Repeto a tse ma Repeto ga isa ka buile nna he just went to his car aba tsana mo koloing aba tsamaya pesi ga ke bua re monoitsi ntate Repeto ga monate ke sele fela gore re tla reng a di tsore bothata bo fa kae the following morning e be ke founela re ba simane Repeto o tsogile yang a re no nya o tsogile khabo ke re go tla go tma ba nna se monate a tlitse go etsa getse yang ke ile ka founela Repeto ba ga itse mo founung ya go ya ske a e tshwara on Wednesday ha e tshwara ka founela mo ya mme flapi mme a araba founu a re no o teng ka mo ka moreng nde ke mo fe founu tima e ba itima e be a mo fa yona e be ke founa hape mo ya mme Repeto ga isa ya rabe ba gaetso gona go bontsha gore Repeto na a sa ikutlile go bua sepe le ope ka kana kweo that is why maybe his last call I buang ke re ya Repeto a khosi in the afternoon ka bo 5 in the morning of Thursday ke ga re ba simane am founela ne ke tlhapa am founela re khabo a boti o didimetse ba ga so le ke telefatsi le ka fatoga motho a tsena ba ga so ga re rufala I couldn't know what to do gore ke founela manga rempele I was just in it was a mess ba ga so ke tsula bala ke siale ke tla kwana ke motho wa boraro go tsena fa lapeng mma ke ile batho ba babedi ba ne ba se ba lapane ba se ba tlile ke ile wa boraro ha ke tsena fa le ke tsena fa le ke ile mme malubana a ntse fo stupung mme ha ke tsena fela a re Thabo ngwana ka ba khatla le di tseng ka mpho ke mme una utlwe botlhoko gore a re khantsa ba khatla di tsile ngwana ke ba ga etso ke ile ke le nna ka tsena ka bona ntate Pheto ke le o tse ke toka mora re Pheto a tsoga fela yalo ba ga etso ke the way re ke le molaetsa ka teng mme ba ga etso ke tori ya ke kana se ka le bana ba ga etso Pheto o na le bana it is our responsibility rona re le morafe to take care of these kids
re bone bana ba nna le bokamoso. Yes, for now ha re bereke ba bangwe mare we must be positive in future. It's a khale lo dita siama. Then we have to take care of these kids. Le lapale. Ntatona ba gaetso he sacrificed a lot. Yani ga le kopa ba gaetso ka le kopa from different angles of this Bakhatla villages and even outside. Are to them bana ba gaetso bana ba tsena sekolo ska bera re tlhabana. Ka le kopa ba se go lona ba ne re phela re repeat. I would say the friends ma re bonna ka repeat. We must re nne fela na ba gaetso. Ha re repeat a wele ga se 8 o'clock every morning e ke lefa ntse ke tlafa. Ke tsofa bosigo fa. Ke re mo sa dia ka re bona maeso ke go paro bona o intshwarele. Ke a go repeat in the morning ko wa bosigo ke bereka se ke se berekang ndatona ke to mmereka. And I'm proud ke be ke berekile pitloela ba gaetso go tswa le go ga isimolla. Ya ne ke ra ba gaetso re la tlhagetso ba gaetso. Mola sa ke o tswa kwa Tshomankane ba gaetso. Tshomankane ya re la tlhagetso ba gaetso e utlwe botlhoko thata. Ga se khale last month ne re fitha re makhubu ra monaka Pilane ka tšego ke repeto I was ne na le repeto fale o ja tsama go ntle fela kwa ntate o phitlonya ya re makhubu kanti hardly a month repeto e tla nna ene. Now the question is who's next ba gaetso ke tlo riana ba gaetso ke re ba monaka ke motho mona bua nnete o tla ke se modimo wae go tsewa batho ba bua nnete ba sa ba ditlhakatlhakana. He was straightforward ke re ra monaka o ya no le repeto ke motho na rata nnete le ena se buile ba gaetso ha ke zore go setse o mang ya no tla sa le o mang ra le ba maka ka botsa ba gaetso molata ko ba gaetso ndi ke di go ba le fela ka pele ena se ke ga tsana nako re le khotla ya Tshomankane re utlwile botlhoko thata. Khotla ya ra Tshomankane e ikuela le go kopa kgosi kgolo ya Bakhatla ba khafela kgosi khafela o bobedi gore jaaka a ne a kopile le go roma re Rampho Mpule David Pheto ikuela me goreng ine kgosi go la romile re Pheto gore a tla simolle go phuta dithoto le gona gore a phute morafe ona wa Bakhatla bona. Yaanong re le khotla ya Tshomankane re le council ne re ikuela re kgosi kgolo ka tlotla yotlhe le ka maitseo a otlhe ba gaetso boikokobetso re kopa re kgosi kgolo the baton e tlogetsweng ke rre Mpule Pheto Kgabo ra e kopa gore a ke Kgabo o lebelle e re ga o roma gape ya ka no mo boemong ba rre Pheto Kgabo re kopa gore o lebelle mo khotleng ya etso ya kwa ra Tshomankane Kgabo ke kopo ya morafe Kgabo ke kopo ya lekgotla Kgabo ra kopa Kgabo ha re nyatse sepe ke kopo fela Kgabo ene ke re ke fitise mme ba gaetso gona re latlhegetso ba gaetso ke tla ema fo ba gaetso ke yona kopo ene ke re ke be mo pele ga kgosi kgolo wa Bakhatla gore re le Bakhatla ba Tshomankane re Kgabo ra kopa gore re lebelle Kgabo re lebella ka fa khotleng ya Tshomankane Kgabo ka le boga Bakhatla tshedisega ba lapa ba botlhe mme le mme Nkoko Malubane le mme Fana le bana le bo morwarre then ntate Abutisemo then le re basimane fa le ba re ga se tshedisega ba gaetso le masika otlhe tshedisega ba gaetso